Koji su najčešći hormonski poremećaji kod žena i koji su prvi simptomi? Najčešći poremećaj hormonski kod žena se razlikuju u zavisnosti od uzrasta. Tako da kod mlađih žena imamo najčešći hormonski poremećaj je policistični jajnici, zatim inzulinska rezistencija, predijabetes, dijabetes i bolest sitne žlezde. U starijem životnom dobu to su perimenopauza i menopauza. Pa recimo ako govorimo o tom najčešćem poremećaju kod mladih žena, sindrom policističnih jajnika, prvi i osnovni simptom su neredovni ciklusi, zatim se često javljaju akne po licu, maljavost pojačana najčešće na licu i grudima, gojaznost i strid. Koje su metode za dijagnostiku hormonskih poremećaja? Metode za dijagnozu hormonskih poremećaja je pre svega dobro uzeta anamneza, kompletan ginekološki pregled uz provjeru hormonskog statusa putem laboratorija iz krvi. Kako se tretiraju hormonski poremećaji? Svaki hormonski poremećaj je neophodno da se leči. Hormonski poremećaj vodi u jedan disbalans koji kasnije vodi pacijenta u metabolički sindrom, oksidativni stres i stanje hroničnog zapaljenja koji je osnova za sve druge bolesti. Kada je preporučljivo da žene traže pomoć od ginekologa prilikom hormonskih problema? Bilo bi najbolje na pojavu prvih simptoma.